ka program kaban lekai lasai ke sengi men step. Te kaban saya lekai ningkong ya kenai ka quarter final. Te kata kedai ka Fran Persia ya ka Morocco. Kaban sayo ban lekai ningkong ha kenai ka quarter final. Lasai ke sengi men step. Bat ha kapor ci baje steng lasai men step. Ha kenai ke lekai kan salong ke baitnat hadu kata-kata nomor ba baru artili kiri kilong kiba klan. Nadu ka Morocco bat ka Fran rukumju. Te haba paipat sya ka history jong kini ki artili kiri mo. Te la kumban rusin kila ya lekai Persia mo. Te laisin kala job ka Fran bat laisin ki ya drone. Te ka Morocco ka klembat job wat sisin ru. Kata house name Arjar Afar ha ka semifinal kala syarem no ka Morocco. Job no da ka Fran da Argol la 0 gol. Nangta house name Arhajar new la yelekai Fran. Yadron mar Argol but house name Arhajar yelekai Fran job ka Fran da san gol la si gol. Nangta house name Ciajar kendai spa kendai pukundai Yadron mar Argol but hadin job no ka Fran ha ka penalty. Nangta house name Ciajar kendai spa kendai popra kila tep mar Argol but la job no da ka Morocco ha ka penalty. But house name Ciajar kendai spa pra popra ha une us name ru kila yele kai Fran but la rano ka Fran ya kanam job da Argol la si gol. Te kumban siputkan mau ba ka Fran kalara FIFA World Cup hadu arsin. Te kata house name Ciajar kendai spa kendai popra but house name Arhajar khatpra. Hakini kisnem ka Fran kalara ya kanam job ya ka FIFA World Cup. Henry ngine pej pat mentamo lada kia keduk Persia bat ka Morocco hato mano ban job hakini kijeng lekai baru atli kiri namar ba mentaru ka Morocco kala long baklan bat ka Fran ru kalong baklan. Kajeng lekai jong kini ki artili kiri kan salong ke baitnat. Tingin sa pej lasai sa ikan wamo lasai kesengi men step hakapor cibje steng men step te sa ikan wamo lasai hakapor cibje steng dahangi kadang dai siteng mit te tangkene kublis bun ngin sa sempat hakiwe bede video.